Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaladon kajing persyang ban penthut igijing yalang nakabenta ka election sa GHADC haki artali kisnong ki bahap haka block 1 haka sengi baar menta ka tayo handai kajing yalang kala yait bet yait renti kumbala penben. Haka jingja baningkong kabala ja haka puan menstep haka snong thame ha block 1 kabadai syakithan mauluber maujam hapo kabarato mukro constituency haka puan balong jingyalang ka kertong jong ka seng Indian National Congress ka kong banikas laban. Kumbasau hadu asan ngut kibriu karbi kilawan poi syakdika jaka balong jingyalang bat kila sedang bandring video bat hadian katuk nepor kinong buat jong ka kong banikas laban kila yok phone na kipulit jong ka Assam bat bathak yaki banam penlong jingyalang yalap election ha West Karbi Anglong District. Ka kong banikas kalarai ban penlong no eka jingyalang tang katuk nepor khnang ban light na kinu-kinu ki jingja. Hakawai pat ka jingja shikin hun ki karbi ki balwan poi ha shnong mokoi ram hakapor ba penlong jingalap election ukertong jong kaseng UDP jong ka mensngat khanduli uba DS war. Kita kibriyo ki balwan poi hakatega jaka penlong jingalang kila wo dong wo nya halur ka jing penlong ya hakatega jingalang hasnong West Karbi Anglong District handrei na kalyang kinong Krishan uba DS war kila ya tai nya batki bakatega jaka kadang hap hapo Meghalaya bat beteng ya ka jingalang. We also got everyone can submit memorandum, no? But the main thing is that today let's the government official. Sorry. This is under Karbi Anglong. We have a few we are not coming to campaign during MEC in Meghalaya. To vote in Karbi Anglong. Kabur sanaro nale ka chang bertole margo kamomari yo ini Islam Did they have any proof that kulidak chadem We have this is under Karbi Anglong. Bagmanola kamu sen halang Obviously, bro. bagyo tangkat em langi shrubai Yala kami dari siau, dari sini. Pi wasnya papi, UM tiga dia ngamon picurunga. Kenapa yo pakai pi mesti mengkawi. Iba nak kapor jan bun go timbet, bajun bun go yo support social media. Wajingja akan lebih lapangap. Mjambe yo jo em lango. Manipur mi ide singi ide step. Hokai na yung. Omi na yung mtibi daw yo liwan sa yung mo ni ba daw kajing kun o ma po po da te daw hanu ni kasila o asnya wo pendami kan mi pendami ni meeting happy pendami ni meeting na ka benta kajai buru yung i na ka benta galawe yung kajai buru yung i ba ho yo kun ni election memang yo kun ni election na ka benta kajing mento yung asamen hanre yo kun ni election to na ka benta yung kajai buru yung i nak bentar ke Chinong Mogaram, nak bentar ke Chinong Khanduli, nak bentar ke Rilum Janti yang iho rokawi. Tekar kamte yin jap cenrang kam ikon Mogaram, hamte nyam sne, ada miwan yo pisa pendipi, ye phone ye call, ye. Nak kapor le ubukal, hepor awi jo phone jo ong yunga, manpor jo ekram jo esai nak kapor. Karo kamte na bo jing kerpat ye pi. Ham kemen ni ke surgo banggo tiang, hagani kapor election. Ham kemen yaki kemtian jeli jom yoki meredap dewiar ada pai cuma pen ada mapio itu kucing sebuah barat ada pai pada kong rapi yang mending kena tipi kita keburu kentai handai ngasnya wa em kecing bakli ya kini ketahu yang isini mayok sa kini ketahu imnek ko kamu man kau rak cakap tu imnek kami pi tu insuk imsai beli mau nak kapor jo penbori ya ke sorkar ha kawa UM go kecing bakli open baik ko yo pur sam handai hadu kan ni ke sorkar ni ko penbaik ite daw jenjar kami kar kam tengah em ke jimba kli na ke bentar kan tahu hakol de jobo yo kuno yo sayo yo kelam ko sorkar penbaik ko pusam bad habi le ulai tin ni sedu sport dalhi de ke sorkar Meghalaya am ko kar kam te hoji di yo nong ni kemar habji di wutip habji em ke jimba kli habji di wutip upai ni kon iti kar kam man ngate hoyo yi ni jingsa pendik ngasnya o kejudu mesin kejudu nori ni ba pito prado prasna muyoi ndo ni marsin yo itu jingjia kta ka yanga kar kamte hebor wakhin yonga katem puyi re emi por wachrai
por kau pha di bulu ini ta sini le haku sunran mi henry le pha i dau mi awri mu kwai tukar kam te nong song song yang chnong mugaram ubo bi jing duai khnang wo bla gan ra mwi yo i to ni si wo de jing ba khali ga ni ka thau ba di duai ple yo blai wo pne pa sa wo chong sup ko chong san wo phi le yo dang yo phi ye ka met wo ko khia wo ni pu sa yo i wo ni ka chnong yo i udang im go udang ku cha khmat ba nang ne nang sa ka mo ju ne ju sa ko ra chate tukar kam te i emi ko wi don hi ko bor kam ki bru jai bru yo i ki bru pa yo i la khian la tro di le la mani ki bru pa ko khian re emi te kam sim u ya dai ka ri yo i kar kam te agar pa i phi ki man de ki man pa ki khon khro yo ko chong mo ga ram ro ko wi sna ba ne du man tu man step kor pa de phi khriat yong bru noi ham kenen ham perkat ite ubang isur ubang isting thile yo ki upen be sna ba je de nga wanga le we mo phi mun sem ko bi mun job le uwan le yo chini uri pe bi yo phi u sa ju kalam ne banta yo phi khnang yo gi wan ra ga te jing chong suk chong sa je ni tro ni ga sai sin e ga jing ko ple yo phi chi bon gi banta ko akulam hare ne da porum cha mem pandemi ine itriang ini na banta pasang thu yo phi pa ba hare ka do yo pintu em go bi ga keri sorka marsin yo wan gitu gi beruntu yudat gi pedal nga ongo wakani belium em gi jimba khre ye gani ga thayo ki man gi ku em ni ga id ki man gi ku de go wan lang ba ga borong sarkar ile boy gi hechin sket to yo kalam to isaki hanre marsin yo gi wan gi buleng usut yul gi hanre em mi churu pi do ga ni khlemat kar kan te chua chungale ham te nyam smit em ga dem sim dap charang em ga musim u yole em ga musim u mayai ga jai bru yi em ga musim u ya dai u mayai ga ni khanda u chep em ga musim u mayai ga ni ga chong ga tha yi kar kam te nga bo ga jigar pa de pi chong mo ga ram u maya khriat yong bru ham kiklang ne de vi e ga jigar chan ra ga ni gorta pasnya thu i go he yong pi ko mem hi ni le ko em che yung de sem le bat ko snya long ba ni tang hong le nei ban tao pu sam ne ban ta ga jai bru yong yi we em lang churu pi bat kam ju wan lang lam boy tin ni ba i ga ni de ma di snem go man chwa no do khan ri pangap di khun li sa yi bat homi ina yung thao walai cha bordar mti bi wi mo yak dan ne ga sni ni le ngaw ngom boy tin i de man yuri di ada yap li imle ne benta ga jai bro titi daw nga je ni le kau khon dap chenrang yong gari lom jan ti ai ro ko wi mem ten mem sele ai ada wan ka wan le iman yuri di te imam ku ai wa umi jing kulumar ne iye dap chenrang e wo le jan ngaliang yang pi de yo pi kamu wan nu kandidat i le wan sakin ne tolang de yo pi i jai i pi sibet la dem em ngaliang yang yu pi wo yen persa nga kwa oklam ni nga sibet i nyau ra le tang ngam te nyo de la li thok ki parti yang ki ngaliang yang KSA nga te persra pi ndrei i ngaliang yang yu pi i ye ni wo so ki ni benta ki nong pentut ko wan ne tai kemudian lah, ia mesti menggabui jet berkelapi, ia kata kentai, kumyu ia sai, tangi di kon kerjot ku em gini kamu garam, te pi kajing kerku kerdok, ku em pi wan de ini, wai ye uya kelam hado ki yo kamu sandar kita yang ngak target ye ngawe sepulila ngam te jalan kit ngado hamren le, ni bentau wan kan ba selection ini mo garam nga huno lai o nei benta yong chlong ka tha yong pi nei benta ka parti UDP ka te to ka jing persnga o akmat yong pi gam pai ba mestem ko bida em wan pen be yong pi snga phao nga ka liang yong ko kong rap biang la man ko ko wi ka thai